Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu zong zong te Christmas chibai kan buk chewa Christmas lim le lom taka mang turin du sakna kan hlan chewa ni kan ria tangin December ni som ni le panga Christmas ni ania ngoi tam tak kan lo soilok to thina kan unaw Manipur lama omte chu kan hun pui den chen hian meitei hovin min ron be le ngei don ani kan ti to ang khan kan lo soilok te adik na atakin kan hule ta a tuna hian saibol tuichin lama December ni som ni le pali zandar som pakhat vela tang khan in ka na na satak maya thlenga kan unaw te ron kap tu hi arambai tengol dia ria tan nia in ka na anasa anti hle maya amma ero chu chanchin chiang tak ria ta har sa a zanlai ani to ba ka amun lama omte in ka lai lo biak buai chen te hi in thlafun om em a tin an lo buai ba ka signal a thatok lo bok nen thi le hliam chanchin te chiang takin kan la hre thei lova amai ro chu hunten kal dewanga enge anin ka na chanchin chiang jok te po kan hre thuai thei tura ngai langin kan pu hne na tangin report te kan ngai thanga chumi zo chuan Mizo village volunteer lom thu soina te kan ngai thak ba ka puchong kungan Mizo ti lopian chua dan le Mizo kan ni dan chung chang toy fel taka asoi te hi kan ngai thak chun zom don ani tuna hian Myanmar lama kan unaw te Burma sipai do tu ten ne na an chang chho zela kan ria tangin Burma boina chu sarkar le mi pui sipai in be na ani awangin mi pui sipai an chakin an che aturu thei em atuna hian Burma sipai hi an tlom kim trap anita a engangin nge boru ka kalzelang hriat ni lo ma se Burma sipai te hi an la tlom nge don ni in na langa Burma lampang thu thar toite kan tar lang khat boka ngai thamma salok te ang Arakan Army AA te hian nikum sang ni som ni pathum November thla atang khan Arakan Rakhine State chunga Burma sipai te chu na sat taka be pui thakin ram aron la duai maya tundin hmuna chuan AA te hian Military Council sipai dolet tu Myanmar Nabil sipai ethnic armed group zinga chuan anram chunga township tam tak an thunun thei to awangin alar filor ta hle ni AA sipai te hne na hlado chamri thom khopui ri ang maya ring chuan Military Council sipai dolet tu dang nam sipai po rang tele democracy lam tluang zo tuma rammumek mipui sipai pasal tharwal te chu ati phur hle ni International Crisis Group chuan Myanmar Bangladesh ramribula om AA te hian Arakanese mipui magtaduai tel chen na tur ram thar din tuma an malak nakal mek chu anti hlotling trap to ani ti in an soyani Burma sipai ten Arakan State chunga ei bar lak lu na le sumdon na kong om zong chu dang chatin AA te chu nuai chimit tumin beima se mipui thlo pan hlo tat lova an mani zok atlom zoka an tang ta zelani AA ten Arakan rama khopui som le pakojinga som paruk chu Burma sipai te chuakin airport le Regional Military Command Headquarter hialan lak sak thei to a an bitum le tur chu Arakan ram khopui ber Chitwe City Special Economic Zone omna Puna Yun Township chau phu khuate ani a heng khopui chevel le tuifin riat chunga hian China in an sumpe punna tur oil le natural gas infrastructure mun poimo tak taka nualani Arakan Eastern buaina an machon le tu hi Arakan rama aleilung fa tual tong nam anga in chal Bengali nam chikhat Rohingya nam ho hian nia Arakan rama tangin Burma sipai hovin Rohingya nam ho nuai chimi tumin be pui an thaka heiwang hian Rohingya nam ho chu nuai sari velte meu Bangladesh rama ral tlanin nan oma ral tlan theilo zinga thi le hliam tam tak omin Muslim Rohingya ho hi nasat takin mi hring dik na chan ro ra be sakan nia he thil thlenga hian Arakanese le Bengali Rohingya te chu anin halve em thowa Burma sipai chok ni lovin AA ho po hi Rohingya nam ho tual thi na hian an fihim te chiamarin om lawani nar noya phatna abolo anti ang devin AA te chuan
Rohingya namte hi anti du da ngai lo thu le thei to pa an tran pui thin thu an soi ve tlatani China hian Arakan ram chunga hian longchol na changtung tak tak deep sea port SEZ special economic zone le China ramatanga chawphu khuwa potur rail kong high speed railway siam na tura ruwa man meka China hian AA le military council sipai indo na hi atan thilpoi theile chiat na ani awangin ril runwam lo tevin athil thai deuh rangani Chin state chimlama tangin Burma sipai no chua fai anita a ti hian halkha khopui deuh chia mabak aum to ani run thatira tang khan min dat le kan palet khopui lak tuma beitran ania December ni som ni le pani khan heng khopui pani Burma sipai mun pui te hi lak alonita ani ral thuam tam tham tak man ani boka Chin Brotherhood sipai ten an report danin commanding officer colonel aping tarlan lo le sipai tam tak an man telani ti hian falama Burma sipai camp pakhat aloma halkha an lak le bok chuan Chin state pungpui chu an la fai vek to dolani CBH lam soidanin Chin state pungpui za asomriat panga chu mipui sipai ten an thunun to ani Chin state po federal state emo independent emo ding thei ani melta a ma se riru kap tu omta chu Chin state chimlam hi Chin Brotherhood anti ethnic armed group rang thlop ten an thunun ta a helama polian pui CNA CDF PDF rang thlop anom bok si hi ani anni lam phei chuan August thalama dai khan independent state angin an loading to a defense minister foreign minister tepo an lo nei rang thlap to ani Arakan lampo Burma sipai field officer brigadier general hlir pathum ngot an man le to a ral thuam tam turu lutuk an man tel le bok heng officer an man te hi mi hring chunga leilen ching dan lova in tha na thleng tam tak chunga mo phur tu a pu in ro rel sak an tum ni in report then khat chuan an ta langani Arakana hian tuntum Burma buai chunga in be na saber chu tun December thla chung hian a thlengani antia abikin guale mongdo khopui in chuna hian Burma sipai an thina sa maya gua khopui hi rengun lamatanga rel luna ko chua ania mongdo hi sipai ral thuam che khom na mun ani boka thunun tu jok ni tumin anin be na sa ema Burma sipai lam hi thile liam le man tam tak an om le ta ani Arakan state po hi independent ram angin an lo dai to ani Central chuan Ajay Kumar Bala chu Manipur Governor Ratan Arwatta a India President chuan Manipur Governor Tharatan hian Ajay Kumar Bala hi ruatin hei hian state chung huai tu te a in thak danglam nana satak kathena eng angin nge ma aron lak zelang ti ero hunin alaron thil zelang chu kan pu hne na tangin ground report kan ngai thanga e kan pu po December ni som ni le pali tang khan jing lama tangin tho chuak pe lovin achawa amule tareng maya ani po tong trai puyangai khop maya kun puila yania Christmas zan hi athu soi hunte ani le ngala damna thatak achan le ngei theinan tong trai na lama min lo riat sakreng turin kan han ngen chewani anhe na tangin report rang ala khom te ngai thla ang kan lo rin lok ang ngein zanin dar som pakhat le achan ve la tang khan saibul tui chin lam Kangpokpi district Manipura meite rambai tengol ho iturin kan ringa tunayan tui chin saibul lamana sa takin in kana atleng me kani hey amatang to point kan lo soi to kaniya kan lo soi so lo ani ti buin lamatang po khan riat theiania chan chu ko komi ho win Christmas niya etek nei min lo tum kha alo ni renga hey he boina meite pol sana bahi sanglin anti groupin anron siya kan huwa
ko mi ho ne na Christian ho an ni pui ni an lal pai so Krista pian nia khatia vado vati buai kha thil tha ani lo su wangin heng an ni pui ni an sa khoni pui ni a hi chuanin atu po ni ila in kana le thil du om lo hi thleng lo se a tha ani ti in sanama hi sanglen anti group atanga kokomi le meiti mi pui ho ne na an dil na chumi le kha chu bui na mu turin a om bokani tin ni jan lama khan kan soi tawa Senapati district student ho khang ho kha nimin pia khan birin singa ne na vakalan ni mela anjan chin kan ria danin birin singa kha zong tra an ba present ni om takane anni ho kha infala tangin zu te poron inin tuna Kangpokpi district hanlu don infala tanga kala gam gi phai check ge ta khanin ding du lo khan khati khanin an tlan phei khania khata an din du lo vele gate number 2 lama duty ho kha gate lo khara lo man turin anin khila chuta anin khia thiam lo na thil chu ania meitei ho lampang atanga aron kal khan ni awangin kan tiom sia chu birin singa ne na tanga aron chuwa ka ron kal khan ni awangin meitei ho po in enge ma chu thuan ron fa nge ni tur an nga ya ni chunga wang te po chu ni anga ge ta khan hei me ma le in be lai kan ni awangin tu po lo ka se la ya hian motor chu kan lo ti dinga kan lo check ve kan ni ya eng po ni se nang ni po ding turin ni eng wanga ding lo nge in ni ti ve la han ti khanin anan zo khanin tu na pau mai kan ti Senapati na ka ho kha kan unaw ku ki te chunga khan ale ding jong gan khati khanan han vo vel kha ania kham te wanga boi na kha ni ni nimin lama khan Senapati district chunga tu ma lut lo tur le kal lo tur le tin silong le Guwahati atanga motor Kangpokpi lam emo panaron kal ho zong po kha an kir le thu te kan ria khatiang khani ma se boin lama anin berem le to ti thu te po kha khiat turin a om bokoni thawal lama po boya tin tu na hianin kan soi to ang khanin saibul ti chin lama in ka na hi a omani ti kha kan han soi du boka hey kan la li so Krista pian cham moin he tu na hianin dar som pani le minin na ve la ni to a hemi hu na hian min ti buai kha antum ani ti kha ma tama kan soi to ang khanin mei te ho chan tui chin sai bu lama min ron ka pa tu na hian khoi lam lama nge man ron lam ton ti kan khelo bani chuwang chon kan u naw kan volunteer le kan pasal thate inral ringa mun tin le ram tin a omo ka sim khul taka in duty atul bokani chuwa ka chuan hei drone te po nimin lama kan soi to a meite hovin drone changkang tak an lei thar ti te po kha hiat ania khang te mang khan kan omna Manipura zo fa te kan chen na kan omna khang lai vela po kan drone pangin po man ron tak mai the ani chuwangin duty ho point drone a lo tho ka ni chan ka thak nge kha lo tum ula ti kha kan han cha du boka ti chuan tuna anin ka na mek sai bol ti chin lama kan volunteer te le kan pasal tha te ta na kan trong trai ku yan nga yanan poi mo le ni ti kha kan ron sa ba du boka chumi rul chuan kan unaw zofa khowel mun tin le ram tin om song te Christmas
du sak na chi bai ka buk chewa in om na hon thewa him tak le lom taka kan ta na pathian in kan chandam tu la li shok krista alo pian na champha kan lom na hi him le lom taka in om na hon thewa lo mong turin du sak na karon kan hal bok chewa ni e Mizo Village volunteer chuan lom thu soina an ron neya hei hi ngai thate ang Mizo Village volunteer MVV chuan Mizo mi puite kum sang ni som ni pali Christmas le sang ni som ni panga kum thar chibai kan buk chawa engkim ti thei kan pathian hena lom thuam ro se me ni thum sang ni som ni pathum atanga min chimi tungtu te kuttuar nu naw le ram le nam chan tura in pe volunteer nun na chan te zong kan hrerenga an tan bang lovin kan tong trai renga ni pakhat na ko hran thalai pol rang pahnih na tong trai pol le mimal tu tin zan tina kan ta na lalpa au tu te pathum na pol le mimal kan ta na luang chuak thin te pali na MVV women wing englai poa athim awar thulawa kan ta na thok tu te pangana MVV nula tlangwal kum ni don kan ram kan nam kan sa khua hum him tura in pe mani in lum tlan sana asura san nuaya ram riven na thok tu te parukna mizo in pui MPC le mi pui MVV min thlop tlat tu te in zawa ya chunga MVV chuan pathian mingin lom thua soitak zet ani hun local zel turatan po Mizo Village volunteer chuan Mizo te chunga harsat na thlen tu nam mimal le poleng po atop thlengin amachon zel don ani Mizo Village volunteer chuan Mizo mi puite Christmas le kum thar hlim taka mang turin du sakna kan hlan non mola cheu thi le ruam khata dam le tang khata pathian le kan nam tan ti in lom thu soina an ron nei ani Mizo ti chung changa hian in nialna tam em maya chuwangin pusi chongkungan fia fel fai tak maya asoi hingai thaang November ni som ni le pakhata tanga ni som ni pathum sangkhat zakwa somli le paruka khan Lakhipura Mizo conference nei ania chuta an thu pas chu India ram hian independent am mu chuan Lusai Hills Kachar Manipur Chittagong Hill Trek le adangami te hi Mizo tia ko ni ro se ti hi an pasani India ram chuan August ni som le panga sangkhat zakwa somli pasaria independent alo muta a Lusai Hills po chu Lusai Hills Autonomous District Council pe alo nita ani chu Lusai Hills Autonomous District Council chuan January ni le sangkhat zakwa somnga pahnia in khan election anneya District Council thutkhom masaber chu April ni som ni le paruk sangkhat zakwa somnga pahnia annei ta a he thutkhom masaber ina athil ti masak ber chu Lusai ti chu Mizo tia thak arem ti ta ani ti chuan Lusai Hills Autonomous District Council chu Mizoram Autonomous District Council ti in thak alo ni ta ani ti chuan Puar Thanhlira Lusai Hills MP Member of Parliament chuan Lusai ti chu Mizo tia thakin Lusai Hills Autonomous District Council chu Mizoram Autonomous District Council tia thakin private resolution in sangkhat zakwa somnga pathum khan parliament a alo the luta a Puar Thanhlira Mizoram MP in sangkhat zakwa somnga pathuma a private resolution the lu chu hetiang hian ti ani tabok India ram parliament dan siam Change of Name Act 1954 L18 of 1954 angin nisom ni pakwa April sangkhat zakwa somnga palia tangin Lusai ti chu Mizo tia thakin Lusai Hills Autonomous District Council ti chu Mizo District ti ani to ang ti in ama khachuan kirata mintia chumizo a kuki mintia chumizo lea dulian mintia chumai po du tok lovin chumizo lea po chuan Lusai min lati tat chewa hengzong zong hi kan vela Bengali le namdang te min ko na mai ania kan nam hinga puta sa huai thingvon tlut chi ani love
chu wangin kan vela hnam dang ten min ko na apiang mai kan hnam minga lo pom zel mai hi dik loveti in keima ni ngein kan ming kan phua chu kan pom boka chu mizo hi ania kan mizowa kan mizo zel don ani hi tin fia fel fai tak main mizo ti lo pian chua dan te ron ziaka heta soyang hian nam dangin min ko na le an phua chapa min putir mai lo buai pui lo hian mizo kan ni na hian lungoi tlangila chumi atang chuan in lung rual na le ai khata kan luan za theina tur kong thui tak ain hong don ani ti hria in mizo kan ni na hi du tokin achibil ming emo mani in lakran du na emo mani lan sar lo hlaw na thil reng kal sanin mizo a hian lungoi tlang ang u ti in atop kan han khar vele ani e